Contestant number 6, ladies and gentlemen, Miss Hideaway Resort, Mele Hehea Ngahe. E whakaari-ari e Mele Ngahe ai tare ni titau olunga. Pea e kamata aki ai siva mei haamoa. Ne mamata I whakamuimui e sivani he hotere tāla ko e rainmaker I pango-pango. Pea ko hono fua-fua whakaari-ari eni he hall whakamanatua Queen Salote. E hoko atu ai pē I he taolunga whakatonga. Ki he taolunga whakatonga. Ko ngahi te whito I haka. Me he vai utu kakau mo e vai ko tapiunga. Pea ne teu-teu I hono teu ngā taolunga. Me he maka hoko valu me uiha. Pea moe tui-tui atamare me niu toua. Hau ek moe kainga, Miss Hideaway Resort, Mele Hehea Ngahe. Kunga seisi I he taimini ko e tareniti whika ono ia. Aia ko e Miss Hideaway Resort. Te mei e ua ko Mele Ngahe. Aia ko e tareniti kamata aki e siva ko Hamoa. Ko tau ki hokatu ki he tau olunga whakatonga. Whawhawha pito a hono kake ia e kuna te ngako tu oua. Ia I pia mo e ngatu. Ai ki hono Tongaloto. E hoki ki he lesa maire ko mo no taka. Ai ko na ni taka ko ni o ku. Ia na. Ai ko na taka ko yo ku. Nau aki ki he tau olunga ko ia siva whakahamo. Ai ko Miss Hideaway Resort Mele Ngahe. Ai ko no tareni ki ko siva whakahamo pe mo tau olunga whakatonga. That was contestant number 6. I hope live stream can pick up how naturally beautiful our young women are tonight. And that beauty hails from Hideaway and from Tefisi in Vava'u. She attended Loving Amalie Institute. And tonight is our 6th contestant in the Miss Talent 2017.